Kejingkili benungkong. Khrist ulan ban yap. Kat kumne ke Bible Khrist de ban yap. Ude ban yai sa si junam. Terus Jisu ngi khone mi ubode Jisu Khrist. Hoi ngi khodi ubode Jisu Khrist. Ngi kam ne ba Jisu de Khrist. Hoi ngi kam na marga Bible ko ong bo Jisu de Khrist. Kejingkili ba are de gene. Jisu yap ne Hoi yo yap. Jingkili benungkong de Khrist ude ban yam de ban yap la ban yap Khrist ude ban ya sa si junam ke jingli ba ar de Jisu yam ho yu yap namar kata Jisu la balong Khrist handrai ga khubor ba bha de ne Jisu mi pat ne ho yu mi pat namar kata Jisu yo ke kyrteng Khrist haga jimi pat jong. So Jisu ude Khrist haga jimi pat jong. Yang saya kendo uve part ke video.